ndio sana hata nifanye 40 minutes ba Komori. Message ya handani. Samba bantu kantsonza ndo leta kuyu. Message ya handani. Nganjo tende njendrongoze ye mwanama mtukufu Tsiram Lilian Komoko. Uke mwanama mtukufu Tsiram atukufu ngamjwa wakaya halola juzi bana. Ngarindawe mashulia hai. Shahe sa halola ngatwamba halola. Nganjo njanje mnike conseil bana. Uka intika do handani joka njeni mnike conseil shanga njo huja tena hakadwa bili hawini kadwa raru ni jeni mnike conseil esa michodo zamba ye mtukufu Tsiramu yende manama nganjo kaya nankili nganjo kaya ngujwezo afanyawo nganjo kaya yehanza yensi yalaya nganjo kaya hanze mwana mkomori nganjo kahanza ye mwana mshem komori ngarezo nawo yonde mana kamihu mtukuza ndondro mwana Matsiramu njeni mnike conseil bana. Yode message handani. Salama mwanama mtukufu president wahe RDDC Fakim Radabi. Tosa na salam na zuhendele. Mnezi mnachelie ukaya obanulio ngawe mnono. Le grand patriote, esa we grand patriote. Heni sanjo habanu tsono banu nganjo tukuzanro. Hezi stahilu zifanyawo, hezi message ufanyawo. Hezi message ufanyawo zuna hamba. Hoponda mwanu ikomba webalia. Na isa banaba sanjudo para engo juo nganjudo para wegiri dole giri ukavanwa zingaro zingara wegiri bo Fakim Radabi ngarjodo jarama ze message za hao message ya bili batukufu ngarjo jaribire haruma emzaze yahibiwa zedimilero ukabwa Komori nganchujudo hamba mimi pata gondo la republiki ne jabanu tina haba ndabu hata rien que la vérité. Ejo kanza ya henyonga na henyonga, ejo kanja zimbeze, maravu na zimbe maravu, ejo kanza ya hemvize nyile na hemvi, ejo kanza jani tsahani wa huna tsahani uwe, shanga njamba ye verite. Ukabwa tuko pwe mzazi, ya ambahi bazite milero. Kabati mwana mkomori, dapre miimi, neshilia, ye mzazi, ya rongo wa haruma ye page ya Komor News. Hariditse na usukwa jana, ya rongo wa haruma ye page ya Ortega Live naona ze komentari za huwa na Komori naona tena mimi wami na analize ya makauli ya mzaze wola sionokanga bondongo bo haribana mzaze kajambe verite au jokiri kambe verite ijokiri shakamdungu analize ndondro mzaze na rejei ya jarambie ya mbo wa Komori ya verite parce que ngutata zondongoyo mzaze ngutsatsa zondongoyo ngarjo jaje rijoba koma rije le zondondro mwishiendo ndondo arima zanaliziza hangu esamika basi mwana mkomoro joshinda banu ya jana mbe mnyanya ya jana mbe nrabo atina kubali na mtono usukwa juzi ye mzaze hata ilanda usukwa jana na msamani usukwa jana yabwe ojiole aroha wandu wenchi wanipara wanera ze message bo negociate kujawa denonce kujohaba bale mzaze bala omala kendaro ngo mtsango ye mzaze akamni ko mtsango hatso para mwanamme hapara manzani wa hiyo kabo enda ba mzaze tsu harenge 10000 wa mdunga dingoni wa bosha 10000 joha wende bo negociate joha denonce tabanono tinao yana benongo rana jujwa ye verite ne rane jujwa za kweli rane jakana ze preuve za kweli. Yode message ya bili nchwanza ndo litsa kuba tukufu. Yode message ya bili. Message ya raru. Message ya raru. Ngarjo hujaribire haruma le kafadziro la jiro sukwa juzi haruma le bavu inalaya le bavu ya mahame haruma mje mtukufu wabuuni ya mahame. Ukamu ishianro za jiri juzi ukangabo mwanamsho hatu uo mzaza hatu nezi muna jele kobana liyo ngone mbebo ngone mbebo nezingu ya mswamihi ya mleze banu bema ukemzaze harengwane bahari au kartujua esa honeha dans les abords ya he bahari dans les abords ya he bahari mimi Patagoni nganjo njanzibire tena insi kado handani njoka huja ni njie haruma dosie jayinu haruma ezijirio haruma ye bahari haruma ye plaji yaho mji mtukufu wa buuni insi kadu handani njoka zamba inkadwa bili shanga njenike alerte tena ni jeni nike alerte tena o wana Komori
yode message yararu message yane ngarjo jaribire haruma iraisi wa hidaula osikwa juzi haruma yakahenda haruma shesi wa Shanzuani. Mais quelle démonstration wakomori hotukufua hanu wakomori watukufua hanu mimwanzani mihimstahini shana rikubaliana ridwambiliana zisavuzi ridwambiliana ye verite wakomori na rikubaliana ye juzi ya rais wa hedaula kedarima shesi wa Shanzuani mwawona ye dunia ya kamili wa mwimilia mwawono wanzwani wonsi pia wajuha wakendo mrenga sheo wakamrema ngoma wakamrema matari wakamrema ndumari yezila wakomori hotukufua hanyu garjoka hamba azalika twanziwa manama Steve salama nazonele wemtukufu engarjoka hamba azalika twanziwa wakomori Faharidin wase dabudu ho ikoni osikwa juza tuwa mesaji hazamba anro yaona azali ya rengwa sheo hazamba anro kaya abasa karchwanda tornati abasa karchwanda tornati izoni zomba o Fahari bahe l'activiste ola mzuani kwa temana mal grand patriote soba hasumani hamni ka droit de réponse kwa jana kaisi hazamba baho kaya karchwanda tornati amwishenro karchwanda tornati zuni swadungo haba maudi rais wa hedaula sajodungia hadungia 2029 ngondo ngwajamba nguhibo ngwajambo ka tournantine ndenzuani mwamba kamchonza tournant emana mwakamba kamchonza tournanti za barindri darumwao na okaya rais wa hedaula kweli ngwanziwa no wana Komori ngwanziwa no wana wanzuani. Mais quelle démonstration ba Komori, mais quelle démonstration azali rangwashe juzi nzuani wa Komori masha Allahu panu yenkipuya Faharina borto na hajimbaye ngamjoka numla bomnyanya showa wa Komori walio harimwe masoyo mararu welewa ukaya rais wa hedaula azala sumani waindolo mwafaka nensi nisawelewa manama mtukufu Jaye Ibrahim manama mtukufu Said Aksam salama na zimwendeleni watukufu nsanzendo litsakuyo ngantsonjia haruma imesaji handani harimwe message yandani batukufu ukaya tijandrongoze mwana matwiramu ukema na matwiramu uzamba nro harima message so kwa jana ka hulola uzamba nro kaya hulola mji mtukufu na bavu jitukufu lele bavu la hembajini uzamba nro kaya twiramu mjana kati twiramu wa leo twiramu mjana kati twiramu wa leo laborelewa yabo heni mwana Mkomori helewe makali yao botiramu ananzonu heleze botiramu kaya wemrwandisa zembena zinu rangu hata wandisa hali hanasi avant 2019 abonga wina experience armazerezo yabongo jwe fasira communication yabongo jwe fasira mbe karongo akamda javanu mrado rongo hamastehi na adabu na sheo tiramu nganjokaya wena akili butiramu nga wena akili nro ngojua izo fanyawo ngojua izo wambao butiramu shami minga nutsa rongo mbili basi butiramu huzamba ndoka hulola yaboti jebanu ujodo chibu wanru wa uyengawo walona rohombi walo majaluzi uchijodo chibu mruba walo parwawo ebale paramlobyo la kumjibu chana simdwa zesimu hahe wala kumjibu sukwa jana udungo rungo wa haruma kumara actualite maka bale parando na mnitashe simu sahiba na tukufu basi dwa zeshe simu sahiba manama mtukufu goda mfanana mbaba salama na zondele bale parando mikataba ntijole para mikataba ntujua nantoswa maha kati vumbaneshe simu shabe sende heli kantoswa maha mikataba manama mkazi do hatu alhadir salama na sonele merci beaucoup mikataba wala kandi sarezo juzi kuonela rongo wao kangu ngujobanu ya dawa ya mbezo ya nzao kuzamba nroze twabia zahahe ukayedo na mvinyo alimtoswa maha tufikiri kabani mdeo shaizo ndizo tsura mambao nizo yeye kakole enge fiera do na mvinyo tabone gosa tarongo mdeo ntsumdeya shele shaizo ndizo wayo yatungo hamba kamido na mvinyo yemdu juo ngojomjibu mambia ndogwendri
mwanama tsiramu mwanama mtukufu tsiramu huzamba hulola yabo abasabwa lola ngawe na shewo ngawe na ukaza daraja ngawe mrumbaba butiramu kuti mnejana hamajana lizo wahamba kuti mnejana abasanga mrumbaba butiramu yabo ransi hojodo jibu wanro helinu hojodo anga nawe na wanru ha weja wela piza nawe na wanru butiramu mwanama mtukufu tsiramu ishiyando baba nkabati mwana nyuhoka yuhanza ya joja hambe makaulu jayanu mtsuamini butiramu donc yonde poya handani nutsahau fanya hata uwejabanu udo hamba des émissions za hoba tes émissions za hobahi udo defende emanam shem komori bas botiramu haukangabo sujet ya hajar mwensi ya hatu ndrongozi lo muhimu armwensi ya hatu kafadziro la sihar mwensi ya hatu ngojojo zibire shauti jodo jibu wanru yonde poya handani botiramu poya pili nanzawo ndondo unishilie mwana mamtukufu tiramu poya pili mwanama mtukufu tsiramu madisha yeho madisha delebwizi na msamahani yishoti hidwa baba tsamba ntsonza ndo damu njaboni gosa to abutsengo tsoda wanro ngotsoda muhadisha yo yonde verite tizamba ne jabano rien que la vérité madisha yeho alilabwizi lilabwizi donc madisha yeho abotsiramu nganutsaho ufanya hata weshaka jabano nguvumbulwa zetwabia bialonizo uchijaba nudo mdefande mwanama mtukufu tsiramu uchijaba nudo mdefande parce que wanama walio harima komaraktualite wazamba nro mwanama la salasa hazamba nro so kwa jana ukaya madisha yohali nubwizi yabwe hene mdu mdefande hena mrulonda yo mdefande ilobwizi ilobwizi yo okwa jamba dabu yo de verite mwanama mtukufu tsiramu wejango defende madisha hale bwizi yabo juwa ndokaya ngabana komori wajuka nkontro wewe ngabana komori wajuja bana tawonjie wodeye wokazendrabu wokazetwabiani wopone hansi yende mana nanzunu helezenro harimo ponya bilinuka botira kutawa mhadisha yehwa kurancho churojo mdefende ngojojua ukemanzani wahe bien sûr shauti do jabanu mdefende huone manyanyasi mkataba ukamanyanyasi mkataba zamba ngevanu ngasina mwezi wa kamili ngutso haba nheni saya yedai ya similero ya hemana mshohahe ya rengwa ni mhadishayihwa esa mhadishayihwa haringe similero harimwe mwanamshe wa mkataba na yonde verite tena yonde verite yabonde mana nganutsaho mwanama mtukufu Shiramu Lilian Komoko utawe batani tawa mhadisha yehwa tawale bwizilinu ngahukana baraka uke harimwe komba ya haho njamba utsidwa mparar ma telefoni njamba utsidwa mrongoza njajo shinda nuzio utsidwa mrongoza shemba binu tsahawo utsidwa mdefande harima zerezo tawa buchiramu batsawa basanga wedwamana abasanga we mrumbaba buchiramu tawa ajali parce que mhadisha yeho alilabwizi olende lo sukani hambaliani hatujombaliani mwenda hamsisini ngamani hausisi ngamani botiramu tawa botiramu mana mamtukufu tawa mhadisha yeho babalaba sawa komori hojilifua hausawa mrambuwa isangwa mjuwawo ngwa mjozi twabia zahahe ngwa mjuwawo wizi alonuo yabo tawa hatujao tarma problem iyo depo ya bina kanzanu heleze botiramu nswanza ni kemle shanto kanzanu heleze ndondro kaba satsa we sahulola ngawe mrumbaba abasanga unadwamana mnezi mnajelia udoshilizana ndondro ne mrumshahaho mnezi mnajelia mkebazima myenshi na mahaba na wanzani na wanawe nji dawe na ikamgwa benze mkebazima mtsiparomana ikamgwa benze insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu na mitume na malaika iyo de message ya ndani message ya bili batukufu sizamba ngarjobira harima ye mzadze ya rengwa zedimilero wakomorinyo tipia mwishia nywanjiwa hanyu mwishia ye mzadze ya rengwa zedimilero mwishia usukwa jana ye audio ya roha ngambao ye audio ya roha nana mwanamshe tsola ya zamba harima ze media ukaya ye mzadze henda renge mtsangu kula wa Marseille haringe mtsango dahoni yabo haringo mtsango henda pashar mabus
ola mzaze yamnika ye 10,000 yakamnika umtsango esa yonde turu ya hahe mwezi unu na bakarenga yakarenga zi 10,000 yonde turu ya hahe mzaze abeze hapara mwana mme bese wo manzani wahe auo hawara auo mru connaissance ka yeto mjua jau au kawo mru hawo hapara hampara au kaya enda ata mzazi timika 10,000 hajana ngo mtsango enda ata mzazo fanya taha undunge uhibe mapesa yawo yarenge fanya hata uhibe mapesa yawo diswari mwanamme uo hanjar male bisi hauni mzaze yabo mzazate mapesa haruma ye omkoba kanwa yabo ola mwanamme hafanya zofanya hata arenge 10,000 haruma mkoba hende zahi yonde audio ya roho sukwa jana izo ndizo sisi wa Komori hate audio hiyo injia haruma ze media presque tous les médias warenge audio hiyo ne mwana mshea karongo sukwa jana watia si hale yabo haruma ye page ya Komori News wafanya zofanya hata wende watahe mzazi ahibazi 10,000 henda temwanyao hazamba nrokaya ye audio ila ya nrabo wala wandu watoka panga nrabo wambe sha eza kweli mimi yabona karmale bisi yabanga nifanya introduction rangu yo introduction raishia jana na juzi yabona karmale bisi vaka wanashe wele majita yakasema majita ijo kirikao ma Rumani ijo kirikao ma Bulgari ijo kirikao wa Slovenie en tout cas wanaashi en Europe de l'Est en Europe de l'Est wanashe wele majita wadaza warenge mapesa nkobani hangu na balaba kama na mshemarabu bala bise marokeni ngamba ukala marokeni ata wala wajorenge mapesa wasabonti wondo zawo ariazia wasabonti wondo zawo wala mwanamshe marokeni hamba ule mzazi bomza bala wanashe wali wala siwono wakahurenga mbahinruho mkobani haho si wawono ola mzazi hendo angolo mkoba hunruba la 10,000 keti bala ihibwa ola mzazi hashemeza bala yonde version ya hemzazi kayambo sukwa jana haruma ye page ya Komori News ngabo version ya satena shanje wahina kantini shando ndondo ikabira lobo tasi haruma ye page ya Ortega Live njawa ni shando shangabo version ya selo yabo njondo wakati na kantini shia sha heli na wona harimaza analiziza hangu hope jama so hangu nganyono kaya hamaseni ya tofanywa jao hama komplo yafanyiwa hama nrabo mnukutona manrabo ya system hiyo abanjelezo bakomori nganjelezo ndo premièrement yemzadzamba bakawana shemajita yemanem marocain ya kanti yawona wanashewe liwala wa njar mumkobani warengwe mapesa ngarchamba yemzima de rengo yemzima beseha himi devant yemzima ngurengwe mapesa emane mzaze marokeni wala tomboka mdani na mziem tihibe arrêtez de voler cette dame vous n'avez pas honte emane yatwa bendisha hada zemzaze ba hatokati mwanamshe watokati ba emaneri ntwamini izo ntwamini mimi kango ngabo mbya jona mwanyanya nguhibwa mbangi bukakatuzamba ya shemeza mbuka no stop mimi personnellement wagwa hino mswafu ngasina 2 abantu esana doka Aubervilliers da 4 chemins Aubervilliers voilà 4 chemins bala esanga bo wizi winji yabo 4 chemins dans le 93 wagwa hino mswafu ensio tsona waname wa iliwarabu wadungu mwanamme mrumbaba et portefeuille kadingoni makane portefeuille haka wakanzo range portefeuille nchowazi atama vous n'avez pas honte wadaza warante mbaba wendeza yo so normal mra réagisse nga bien sûr besenga ngabajoka wahara sha à 100% hene mria unandugo jaizo ifu ya rongwa bakano arrêtez emane mwana mshibara boya dazendri hadaza kanti sha ahimata wanasha wenzao ngado babo mza hurongwa mapesa yo suspect njakubali yapo mbabi deuxième point yebo mzazi utoka na 10,000 harimo mkoba kuje yemkoba kujabaya omkoba kujabaziwa hubaya omkoba uwanruo emwanamshe uwo wanashe wakauhiba wadaze wabu omkoba waringe wakaringa 10,000 yoti mapesa mbantere yoti 200 € au 300 € au 500 € angwa chamba yo au 1,000 €. Zoti 1,000 €. Shayo 10,000 €.
au bise utari mu envelope ngachamba utari mu envelope halafu wala za warenge envelope yar mumkoba wabu wa warenge kuja sante hata bwa mzazi kuja sante kanga bona me majita nonga mjuwao nywanya na simulwa Marseille nga mjuwao o majita wao ukamrutso warambuaze surwaza hao mrutso wajua ukatsa wanu wanu mavoleri mrutso warambua yebo mzazi kutoka nomkoba yabo vaja mwana mshejita yabo habuwa mkoba harenge envelope ya 10,000 hawe mapesa ukaja karma envelope shema pesa watoko mkoba ni jau hadaza harenge kuja sante barongoyo. Mimi personnellement mimi Patagoni njakubali yabo njakubali ngarudungi hao tena yebo mzazi huzamba nru haruma komor news ukaya polisi wapara halafu huzamba nru kaya wa analize ze kamera waono kaya wapara wahambia nru kabo mza yahuva yaje yahuva nuari vala mbanuari mchujwa ze kulori shawavumba ze kulori izo mzaze yavaya mzaze abo kaya yabo wapara mzaze wajibu hazamba nru kaya wiwi tivaya heliyo bomza yahudungi sayo hamba huzamba nru kaya polisi waridi wanambio kaya ze kamera kaziti njema balazi la kamera zanrabo hai ibale polisi kwa jua para wabo kabomza banuva kadha baada hapo maana ukahambe heli yo bomzazi yabo angalia ze kamera yabo angalia ze kamera za sensevu au RTP wangalia ya wakajua je heli wavaya wakajua je heli wavaza ngoza haho yabo bomzaji ujizingama na wawe njaza hatu mtukufu njaja nudeye haunu lapize haunu rongoze nai haunu rengezeo hamadarau shabazi inu analizi wano inu analizi ukabomzaze banabaso wa Komori ngwa unankili kwa timalaba mrejaba ndongo banu ngaraneliza urangalie ebazin kweli ebazin rabo ngarachokaba halafu jorambio ka ze kamera bala zila zanrabo sefo zila kaziti njema na bale polisi wanaliza ombo kabomza huva helinu huva kadha huva ya ndongo huva ngo kadha ibabu yonja kubali tena bwana ya ndongo poya saten njakubali ukaya ukarikuti na autorisation uende wa porter plainte contre RATP afin des caméras za hantu abala arikuti na autorisation ari polisi wamwambia na mshendo ba Komori polisi wamba mzazo kaya kuna ujua porter plainte parce que c'est l'état yemrika ju porter plainte contre l'état na mangalie ye zetraje zinu pia ze fente zinu ba Komori bwana na mangalie ze fente zinu pia ba Komori na muone kama ngutsonama ngabo ngundongo bari banu ngabo complot ngabo ndongo zanzo zitataziwa sha inti de vérité to utari e vérité ngajoju la bomzazi to utari e vérité ngajoju la bomzazi quel que soit anjo kazen tuzine e debani kana vumbula tena muhimu ncho mwana ba Komori na muhimu ncho muone bomza kuzamba ndoso kwa jana amangaletse na ba Komori ukaringu jonda yasome hitima yemdu akamfilme harumale bisi na mangalie wanyi est-ce que mzazi yo system yanzu yo nsokaya nganasome anju nasome hitima mdu akafilme ngwanzu ya tsatsase ukaya matalani njamba yo de verite shangwanzu ya tsatsase ye mzazi yakamnike 10,000 yakapare mwanamme yende ya hibielo la mzazi harumale bisi nganzu ya mtsatsaze heyabo ya munauka heyabo ka hawonokaya yabwe mwanamme ule sayajula kedaringe henda hibe mapesa la mwanamme harejeza la mapesa hayarejeza halafuha yonde kontra ijokiri yonde kontra fanyokaya mapesa tsarajeza yabona mfanyezo fanya tamtsahi ndongo ndaji na mzambe mtsinivumbue mtsame ndongoyo na mambe o majita karmal bisi warenge mapesa na mambe andu nasome hitima hayabo njori changaze nasome hitima ka filme ize kamera kaziti njema na mangalie system ya Komori na mangalie est-ce que c'est possible kakanzani yatatsaze yemzaze akaomnikaze yakamnika 10,000 euro yamtatsaze ne mwana meuo hayabo isaparse mapesa yonde contrat afanywa tizambe jokiri tout est possible bwa Komori tellement il a tellement de questions à se poser RTM manama Raji Isaac Haroun salama na zondile RTM pas RATP voilà il a porté plainte contre RTM RTM tellement de questions bwa Komori
tizamba c'est pas la vérité ngami sûr à 100% ce n'est pas la vérité haujokirika c'est la vérité ijokirika yo audio ilande ya kweli ilande ya kweli emane mzaze yatunda porte plainte yatunda sume hitima ne akafanya audio za barindu yemana tunda ya sume hitima ni akahiba ya contre majita wahibe mapesa za barindu izoni za kabila basa si wakomore kakweli aferinu ikakweli mzazambe za kweli ikakweli mzaze la hakambeza kweli yabona joende asume hitima uandwa muhibe mapesa ya hitima yeti armaze mediarione ukemzaze to ingusoma bwaba la hitima salinu ya reme emriandra ya mrenge mapesa harmale bus ekakweli yini chanjo kubali kakweli besezi la kweli rangu tongu soma hitima emri ya mrenge mapesa harmale bus rangu tongu soma hitima ha atukasi demra kam filme baye mbra kam filme hafanyaro hafanyano ya zidonose mtujua bala ngola msome hitima za barindi ni hafanyano ya mdonese ya donose uziul shane ndia asome hiti marione kakoli hahibwa mapesa ya reme ya mrenge mapesa ikakoli hitima hiyo rione rondo ndo armaze media shaka nabzifanya nswamini mcho monese hitime jorema donc si wa komori ngarlindawo mzazatu mtukufu tizamba banu jaja nudeye hauno posheo hauno kazenrabo shazino analizi undo pezo mato yaho wana komori ngwanzo wajua ye verite wana komori hojilifua ngwanzo wajua verite bo mzaze ndawo nendo se commentaire haruma ze media haruma komori news haruma Ortega live haruma ze media za satena endawa kentu do somaze commentaire kabati mwana mkomori unikakado yabo kabati mwana mkomori ulo d'accord nizo akahamba usukwa zentu zino kabati mwana mkomori na maoni ba komori ze na maoni ndondo analyse ndondo ze commentaires zilo yabo kabati mwana mkomori lo convaincu hata yinde mana kanga mzaza hatu mtukufu yarungwa mapesa juzi ya fanya hata yambo wa komori ye vérité rien que la vérité bati haki tizamba si wa komori karti malaba aba sanga si au 20e siècle aba saheni mwana mkomori ya shandongo ngukonti ya analize ye jua yonde point ya bilibwa tukufu banga mina ndongozi ngizo hamba nsonza ndole tsaku lisona hamba yonde point ya biliti kanzani birembabi haruma ye débat ya hedimi la ya hemzaze woi kanganda jeitsena mwana mkomori ngena le droit rijua ye réalité rijua ye vérité message ya raru tukufu message ya raru tizama ngarjorvira haruma le kafadziro la jirijuzi haruma lebavu na alaya de lebavu ya mahame haruma mji mtukufu wa buni qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un batukufu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ukaya mzazaha tu ya fariko kwa juzi nezingu ya mrehemu nezingu ya mswamihi nezingu ya mrehemu ya mlezebanu bema nezingu ya jele kwa banu aliyo nguone mbebo insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika ukamzazaha tu batukufu heni siku hawa jamba presque tous les jours il faut ya juhe yende harma ye plage yabuni yende ya luenfi ukamzaza hatu ya parwa zalfata swalih nazinga mrehemu dizuna hamba zalfata swalih salama mwanama mtukufu le grand patriote l'homme de la situation l'homme fort Zaki Sofwan salama na zonile zalfata swalihi heni siku il faut ya juhe yende ya luenfi zahahe au yende ya huze yende ya luwenfi zahahe binasi ya zahende ya nso dahoni au ezasende ya dohuza yenda tena dora nga mtsanga wandu wenda wewa juzibanu hajuha comme d'habitude hende na ya yeche kabati mru ya kajadunge na mru sha comme d'habitude esare jeu kajarejei o wanru wabuni sifamiza hahe wajuha uende buni wa msahe wa mparisa uzalabor yahe plage ya buni wa mparisa yiho wa mparisa yapo ya bonne question rijipozeo est-ce que hangarangwa ne bahari ye bahari emaduja ya rengwa maduja wa emaduja ya mbali ya mheza ho plage ho mtsangani au
hatojiri na kafadziro yabo ngabo mria birabo ya muua awu yabo ya kayabo hatozibiwa nuwade yabo hafariki yabo izo question kaya makati yanu jusqu'à maintenant kabati mwanamkomo ruju shamimi pata de la République hopa jwa matso wangu heze fikra za hangu zo observation za hangu manama kuta Madi Rashid salama na zonile nganono kaya intikadoni ni Zimbabwe wa Komori tikado handani ukaye plage ya Buni ila plage siwangio na majini siwangio na masahiri siwangio na shetwani lohula ukaheni se jowa na mru ngondo nguye lobala e shetwani lo langetungora ngemruola intikado handani ni Zimbabwe manama Muhammad Sharia salama na zonile mi criminel kabasi problem shanga nutoso we mtukufu tizamba ye bahari ya Buni ilangiyo hatwari ndondondo bakomwe na tsanangiyo hatwari ukezinji zoso dorenga wana wa Buni wana wa Mbeni nano wana we Tanzania emejimira ruiyo heni mana yandar mai plajingu yelo yeso mashashi novuka yeso re esa Buni ngyo hama Buni ngabo hamesi mashilo yabo bobele sima hena mrienda bala haboka nge umtsangoni ha nema jibala ngetsungovura mru hata isisa hongamani hula isanga baba la ngama lilo yabo ngabo baba la ngama lilo yabo harimo mji mtukufu wa Buni harimo plage ya Buni kabati mwana ya mahame ya tojua kakoli ye plage ya Buni ilangiyo hatwari ilangiyo dangereux kabati mwana ya mahama tozijua manama Nasser Swali salama na zonile kabati mwana ya mahame atojwa kaye bahari ya Buni ya mahame ilangiyo hatwari tizamba besenga bo shetwani lobala besenga bo jini lobala bese ile choro mama sahiri ha besebala ile tojo hamoyo bai wanama ya mahame wanama wa Buni wanama wa Mbeni wanama we Tanzania nane miji ya dunga yabo tsena ya mahame kamzia hotodera mwe plage Buni kamzia hotodera mwe plage Buni yenye kamzia digo si hotodera mwe plage Buni izonga mzijwa nyansi pia ka gandreji bakomo wagwa numsohafu kabasi mwana mkomo mwana yala armali leba vya mahame ya tojoke plage Buni ilangiyo na jini ilangiyo na shetwani ilangiyo na ichora mama sahiri ha ilangiyo na mazetwani kabasi mana ya tozijua emana mwenda oza barindi icho kirike mzazi ndizo harangwa ne shetwani lo yiho mzazi harangwa ne masahiri arma yiho ne jini lo yiho Jisu kiriba Komori tizamba wana wa mahamengo asijuao ngabo wenje sewelewa kwa tudende weyela ye plage Buni shangwe ndawo ze plage zulu akote ngoendawo ze plage zulu akote yabo wela matala ni wela ya mahame ngoendawo atashomoni matalani kwa tudu hendo chando wenji kwa tudu henda arme plage Buni emana nyima baki mtsungo insistently nyima baki mdungana mwe yela haumwe lo wazemfi emana mwenda uzabarindi kamzia dingosi hauma juu hama parao lebavu ya mahame mwakanti mwasoma zindu mwazunguo ye plage ila dingosi mwasoma zindu mwazunguo ye plage ila yuandi sarangu hale mimi pata gonova tiparabaha tisha a 1990 na mwesheleba Komori nganjo kanga bonjo ato heshelea shanga misurkaya siraleba vuya mahame ngareshelea onro ukaya 1990 yora nije jangu Faransa 90 nezingu ya warehemu mwanama mtukufu ukaye para Marseille ye esa woje via ye kaunu Marseille shaka akanesimu ye para Marseille haja vacances insioti kamtiti nganeshele wonro tikami mino wanzani wangu abaraka watiti rikanda Buni rayele mimi kajuyela nsoka mtsokari momtsango omtsangani mimi ntsokai hesa mikaju utsunga wanama wawasihi ngabo waili wende wararuwarengwa wararuwarengwa Marseille je veni namvuma abantu Marseille hendaringe mzima hamheza bo juyu hatoka hafumbama nganchoshela majana
Wandwa kambeza mfanya pompivala. Ola mwana matso halam hajuha. Ola Marseille hadi haru hakanzenda arenge wabili tena. Wala kanza mrenge hatunda watenda watenda wamzingara hunu wamzingara wala weliwala warengwa wo wararu. Nezingina waraimu wala zivanu vema. Warengwa wo wararu esa yu tizamba ngabo hamangametso ingamelo yabo. Ba warengwa wo wararu. Wanda kafanya ta warenge yondo bo maharibi wandwa warenge. Wano amsheloka ngabo Marseille ngabo udemo nimweshele ondro udemo wararu ntumweshele yandro ntumweshele nezingina warehemu nezingina wala zemna vema nezingina jekoba na lungo ngwa unawembevu bahimi sikamtiti ensi bahensi yabo bo maharibi ni joba la hatu siono wazaze wa humrana tu akatibala mzazangu akatibala bahata wajoniona bo negosiatwe kairika banonde warengwa bantu jaba nuko ndo watsaindini buuni kairika wende watsoka hurengwa njapa rudwaze makauli yao yongi hamajana yo 90 sikamtiti ndondondo yabachikanza none sekai enferia buuni ini enferia ni sarangu hade ila bahari ya tojuha moyo wana ila bahari lo na majini wanayama hamenga mjuka helewandi wanayama hame wanamala harmwe miji yama hamenga mjuka helewandi yo de message ya rarun twanza ndole tsako ngari njwa harmwe dernier message zamba ngari jonchia ngari njwa harmwe politiki rinjie haruma e rais wa hidaula bakomor quelle démonstration ganto mbabi ntinti mwone démonstration ye demonstra yafanywa juzi haruma shesiwa shanzuani masha Allah na msamani rangu ni gang December Ivan grandis msamani rangu batukufu quelle démonstration msamahan quelle démonstration msamani ni na avance monele tengo la karenga rais wa hidaula masha Allah rais wa hidaula bakomor hela ngwa shewa harma shiswa jansuani masha Allah ntina wakati na mwene sanembaza maza mafoto bana ntina wakati na mwene sani ya kaunjia ya kahuja haruma shiswa jansuani helo wanzalio tipia wakarenga rais wa hidaula yezinu ngatukamba bakomor ukazalika tsanziwa hau azalika tsanziwa azali criminel azali karchumanza yezinu ngatukamba azali larangwa shehuna namangale dunia hiyo bakomor masha Allah ngana vasembabi shambabi diskuru ya rais wa hidaula esakarungo wa harimelu hayahatu harumelu hayahatu na nono babiti tiba komo swamba sosipia kaunono na msomo shamone zakiri mrugazi hawa tasendo honda kakele ko likemishoni shekanga maadi kuna uo lazima bila pita wende unisao mungu aho nono kaunono unu kutufanya bangwanzo lazima ufanye akaba ndokiri akatsima abakweza tukufu wakati wote mwambie ukaya Mwenyezi Mungu atukuza alinkeli na Islam watukufu gana bazamba bintiti tena babintiti tena wafanya sisi ndio tutakifanya ndio mwanama baraka umama ukai Yesu weekend wengine sisi nasoma na swali na nafanya lewainuze kwa manazuri zingare kwa umroa hensi ya hapa kwa ufahari wa hensi ya hapa basi nkazo yako de disco ya rais wa hidaula batukufu ukai rais Hazaban Rukaya ngena besoin intikadwa ndani ya Zambao ukaheni sa rais wa hidaula ya dona interview dezinji haunge na reunion yeso paro wandonsi pia rikebazima risi amani rikarma amana ramwetsi ya hatu rikebazima sonsi pia rike solidarity sonsi pia rikarma amani na usalama harmwetsi ya hatu
harga hazamba bansena kanguparo wa Komoro ntipi ya rikeva zima e rais wa hedaula hakahenda surtout harma chez Shanzuani hakenda inaugure 2 inaugurations et ya handani akanda ya inaugure de inauguration ya he Paul mère enfant pour la santé yende inauguration ya handani ya inaugure harma wa mji wa Uwani ukai rais wa hedaula insiste rokaya hata ministre de la santé mtukufu Monsieur Ahmadi Saidi na Huda hazaba dropa hokaya e rais wa hedaula ze priorite za hahe ezahadani de santé ezahadani de santé inde le très important mayensi e ministre de la santé hazamba e rais wa hedaula to yarda sababa tsenar me discours ya ukaye santé ni très important maudu manam komori ya kamwade ya tijojuha hambango ndobonze shangu juo banajuka henda ngujuka harma yensi izo ndizo ranzawo ba Komoro yonde inauguration handani de Paul mère enfant et inauguration ukaya ya howana ya ho wajaza hatu wanasha hatu ukaheni nama na ulomade na mwana mtiti ulomade aunge na deformation aunge na problème nguju chendo la pitaliyo mzaza hatu nge mziro matalani mwanamsholo mziro mwanamshe ulo na problem grave ngujo jua yende harmo l'hôpital wani masha Allah nezi nguna hansina mo monsieur le président Azali Assoumani masha Allah nezi nguna tukuze monsieur le président ye poli ya bili yaka inaugurewa yonde poli ya Ombo iparwawo de dialezi haruma mji mtukufu wa Ombo ngani somo mbavintiti rangu mbavintiti batukufu mbavintiti neshelize mbavintiti voilà ça y est non ukaya inauguriwa financé par les Émirats arabes voilà les Émirats arabes gansomo mbavintiti 2 infrastructures sanitaires financées par les Émirats arabes unis ont été inaugurées mardi à Anjouan. Le pôle mère-enfant de Ouani et le centre de dialyse, dialyse tout à l'heure, dialyse de Ombo ont été mis en service par le président Azali Assoumani en présence de la ministre d'État émirati, Dr Maïta Bint Salem Al-Shamsi. Le chef de l'État a insisté sur l'impact de ces équipements pour les malades. Selon lui, le centre de dialyse permettra aux insuffisants rénaux de vivre avec leur maladie dans la dignité, tout en restant auprès de leur famille, au lieu de se faire soigner à l'étranger. Au lieu de se faire soigner à l'étranger. Il a exprimé sa profonde gratitude envers les Émirats pour leur soutien, saluant particulièrement leur appui dans l'accompagnement du développement sanitaire comorien. Masha'Allah. Ça c'est les Émirats arabes unis qui financer ces deux pôles sanitaires. Harma chez Shanzuani. Zindi zoranza oba Komori. Zinu ndongoja zinu. Zindi zora jojiwa kwa wanyanasi wa hedaula ya mabajani wechaba wa dozamba. Garjoka heli wajibu wa Komori. Uka aktiviste ngevanu hamba azalunguru monai hamba yansiketsu henda. Halafungu jobanu heni siku yejai hamba zembi yejamba kabati maji kabati des hôpitaux kabati nzia kabati ndongozi fanyishi hao mana mkomari kujukalewajo kaya aktiviste kanahu jabanu yambe ndongo njema mbavi azali afanya ngujo kamba banu kajamba mbe yatsodo jamba zinjema shana kamembwa Komori kamem eraiswa hedaula ngamba ndongo njema nzima atsofanya kamem sazino emena kusoja watokoza zinindri zenjema zino azali afanya ze pole ze inauguration zafanywa Anzwani emanambo mwana mkomori uyengawo azali uliona rohombi ulo jalousi emana usiku tujojwa wa shukuria rais wa hedaula zabariri banu kujamba umangarie kujamilo do mwanza shatso shukuria zenjema yafanywa harma yensi tsohambo tsovuba zenjema afanyawo kujamilo do mwanza shatso hamba zenjema comment dire hela renda au service ya renda au service l'état comorien
c'est très important ha mimi soja tsamba zembi pano kaza lingufanya na mitso zamba e kareso heda ngufanya nayo mitso jatizamba pano azali yabo na sakomori juzi 2024 pano na rejei naona ye paria ya nisabahani huenda lebavu ya mahame helna une yamenyeha mchoja vansidozi donose ba mchodo donose uka rais wa heda ula ye parele menyeha rais ye parele lelekezo dingo hibe menyeha wa komori wa tabi hawo tizamba no zamba ba na message shamnezi unajelia azali heshia babiri mempa duma yabo mcheshio kaya ye pare yani sabahani huenda ya mahame yani sofanyiwa alhamdulillah ngashukuri yao izo ndizo rajojibiwa ikawa nyanasi wanu waheda ula mabajani wejaba no ado zamba ezitsohenda wandwalekeze ekangabo zalekeziha washukuriye izo ndizo rajojibiwa chasiru chabanu heni siku utsoyenga mwanadamu hata na mangaleo la dungo kabo masihola muikoni wala badrudin kaja poro shukrambano ngoyo heni siku fadi yade azali hata heni siku ewo dwamana eyo uwo mru lo responsable uwo mru anzo yensiende uwo mru anzo mwana mkomari mswamini fahari dinwa seda buduba heni siku yafanye 2 messages 3 messages heni siku yatokanti atsode azali hata yade madwamana wa hensi hatu hata yuti haki wakomori kwa timalaba wakomori ngwa mdunga woni ngwa mwishilia woni ngwa unawe nivo mlo niyo wakomori kwa timalaba bo fahari bo badrudini bismillah shanga tujido zamba ukangara shukuriawi rais wa hida ula zinje mafanyao uwanzuani tawala wa mkubali uwamwali wa mkubali wanyi l'activiste nga mchungo zamba ukaya ye tournanti kartwanza yende nzuani kartwanza tournanti ebane manam mwamba we helio zabarinre nrongo mbili manam mbo heli bisawa mimi ngansomalizani hamzima fariha zamba ula activiste mzuani case ya zamba ba ukaya tournanti kartwanza yende nzuani tizamba nrongo mbili harmaza analiza hangu ya handani ngamjua wakaya wa komoro ngwanzao azali o wanzuani ngwanzao azali yende mana munao kaya nono kartuanze tournati ngamjua wondu kai rais wa haida ulangu jodungia yende poya handani poya vile mana mwambe heli poya vile ngamjua wakaya so tunda nyi wangazija fahari badrudini hajimbaye borto sabahasumani barufu ngamjua wandrokaya nana wandro mrumaoni Hasani Hamadi Tosha Johari Sedi Larifu Baruani Metra Hamada Mahamdu Jerika Zetena l'ancien gouverneur mwenye baraka Sedi Swalihi surtunda wa tena surtunda o ngwajwa wakai tournati yenda nzuani ngendo yafanye design ho tena yendo yafanya design ho iloka pa zero yabo sisi kana paroruma awesa inga joka retraité politique yabonga ndora ke ma retraité yonde mana kama nzo mfanye zofanya hatamu mfanye kudeta msisi rais wa daula hazala sumai shangara nzuri mweshelezeni bana yenye hena mbruna renge sécurité hahe hena mbruna renge ye sécurité hahe hena mbruna renge ze douane za hahe yenye izo za bari batukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci